Nongthomam Biren BJP Legislative Wing Lusing Boy and Khan Kibagalina, Chief Minister candidate when Lloyd and Lautokre. Okram Ibobi Minister from the resign Tauragani and over Congress government Siamagani Haina claim Turakli. Amasum Mikal Gibon Masing Tibada Arona Araba Tauri Haina Paswagi NEP IDP Miriam Sapam Kuzakishwan Maral. Mayamu Krumzari Adamni Mirabasi Impact News ni Yausang Kuba in Lakpada Impact News ki Maikai dagi Manpamiamda a proposal Pizari. Aita Kalam Sam Kanan Housing Pungza Siba Gimaru Pausing the Pizari. Mikal Gi Paul Lautokramatung the BJP Legislative Wingi Lida Kanana Wagani Hibaki Miamna Kauran and Ida Madu Situation Cray. Hangang a Senate constituency da Miamna Maridak Suba Oina MLA Oina Tagalak Laba Hanagi Minister Nong Thomam Birian Party a Sigi. Legislative leader when Yenaba Yaudan Kali Haina, Power, Coil, New and Renewable Energy Mines Ki, Independent SARS when Puriba, Union Minister Pius Golna Lautokre. Legislative Party ki leader Kanabaki Manipurgi election in SARS Prakash Javeka, Pius Gol Amasung, BJP National Vice President, Binoy Saras Bodi Ngasin Nongtil Infala Tunglakibani. Madugi Matung Tarakpada, Nongtil Pungani Kari Helakpa, Adwaidagi Haun Infalgi Class Grandi Hotel da, BJP MLA Kun Matwega, Amamutuina National Leader Amadi, State President Yauna MLA Singi Apamamot Loki. Pungahuma Kairom Bifam Satarabatung Namidang Waram Atiang Bada, Nong Tumam Birenbo, BJP Anova, State Ministerial Candidate Waina Lautoki. Mifam Loramatung the BJP na Anova government, same Nanaba Manipurgi, Governor Ga, Unaragan Haina, Pius Golna, Paumis, Unabama the Fonduki. After extensive consultations and discussing with the party president, Shri Amit Shahji, who had been authorized by the parliamentary board of the Bharatiya Janata Party to finalize the leader of the legislature party in Manipur, Shri Biswajit Singh proposed the name and it was seconded by Dr. Radhesham Singh, Mrs. Nemcha Kipjen and Mr. Wangzakin Walte that the leader of the Bharatiya Janata Party legislature party in Manipur will be Shri N. Biren, who has been elected unanimously as the leader of the party and will shortly be proceeding to stake his claim to become the Chief Minister of the state of Manipur. He has the support. The Bharatiya Janata Party will be forming the government with the support of 3 parties. We have an absolute majority in the legislature of Manipur and Shri N. Biren will be the new Chief Minister of Manipur, unanimously elected by the legislature party. It is a great challenge. I left Congress because of misgovernance. I have to give, the BJP have to give good governance to the people of Manipur. And the people has given the mandate for its change. And I assure that our team, our BJP, under the leadership of Prime Minister Modi ji, will surely give a good governance and will give change to the people of Manipur. Nakalaman of the Semester Okram Ibobi Hayang Fabagi Manunda, Chief Minister from the resign Tauduna, Anova Congress Lengak Ama Sem Nanaba, Governor claim Tauragani Hairi. Sangai Proud the Labor, Nambole Senate constituency MLA and Loken Yumda, Pang Tokiba, INC the Karak Laba Mihut Singi upon Mapawing from Mamada, Wafamasi, Pong Tokibani. Pawmis Unabadu the Ibobina, Maka Tarduna, Congress the MLA Kara Atoba Party that Yauragani Haina Atoba Party Amana, Pong Dok Libo Wafamadu Aranbani. Congress ki Oina, Karakiba Mihut Amata Atoba Party that Yaukiba Laiti Hiraki. T. Siam Kumana BJP da Yaukibagi Matangda, Hangbo Wahangi Pakum Piraduna Ibobina, Siam Kumana BJP da Yaubagi Pau Fangbalati, Lunena, Trinamal Congress Tagi, Karak Laba, Rovindroso, Makoga Punalaminari Haiki. NPP ki MLA Singsu, Congress Party da Sawatkani Haibagi, Aiba Serol, Governor da
yengalaba matungda darkar lerabadi NPP ki MLA singsu physical presence ONC haiba wafam governor na thamlaki NPP dagi fangliba si adu sasinabara natraga asengbara haibadudi NPP gi mihut singna khangani haiba wafam se minister Ibobi na thamlaki ngasagi mifam aduda Andhra Eastern constituency gi MLA T Syam Kumar amasung Trinamool gi Ravindrodi yaukhide tay kanagumba political parties in aranba wrong report pisan na Congress tagi mi adum thorani ada thorani adum taurani odi Congress kairamni adu madugumdo aranba report ni yesterday when I met her in the time of state claim of formation of new government and I request her please start process. So he said that after you submit your resignation, then for formation of new government, we will start for process. I will definitely submit my resignation tender within a short period of time, most probably either today or tomorrow. Ngasigi paumising unabadu sa yakiba MPCC ki president Tian Hau ki unafongdo kibada Congress asi hantaki mikhala sigi single largest party ni. O Ibobi CLP ki leader oina khanba galunana letter of understanding amasu governor de pisin kre BJP na awang nongpo ki lamdam singda fazidaba politics tauge khali government semnanaba legislature kuntramathoi suan maiba se mirep konipan karlaba Congress party da arubanate election mamang da thamkiba Congress ki manifesto adu ngaktuna Manipur da athaba matamda stable oiba Congress laingak amaleragani haina Tian Haukip na fongdoki. As far as Indian National Congress is concerned, our dealing with National People's Party still stands. Adubo, unfortunately, ay na paukarata sa bada. BJP ki marupang karana derail to ningba mali, yensi derail makti to ba mande. Minority oiba BJP na Naga People's Front NPF yaudana anoba government ama CM haibasi oithokloi NPF ka pre-poll alliance tauroi hairamba adu BJP na post-poll alliance su tauroi haina nupama sa thokna hayu haina Congress legislative party gilu singba Chief Minister Okram Ibobi na demand taukre ngarang numidang athengbada Baupurada Labor Minister Bangloda Paumis Gunabamada Chief Minister Okram Ibobi na hai Manipur thugaina ba honariba NPF ka BJP ka punduna sarkar semnabadi Manipur miyam gi amadi sedasigi interest ta Congress party na yabangam loi nakalamoram da BJP na sarkar ama semgani haiduna claim tawriba si karama party ga pullaga alliance semni bano haiba mayak sengna khangan mamatam ore nakalamoram da Chief Minister Okram Ibobi na handak pang thokiba taramathi suba Manipur Legislative Assembly Mikhal da Congress na pun sit home full lebaki manungda sit konipan fangduna single majority party oibangamle loinana anoba government ama semjage haina Manipur gi governor Dr. Nazma Haftulla da khangan balai kri haina Chief Minister Okram Ibobi na formal loina Manipur gi miyam da khangalakle kunma thoi khakaba moina ji majority koi proof tawgani haidna तामने कना नो मोइदा अदो यामना अखोइदी हौरुदबनी और नत्रगना मपानदगी सौगतपनी हाइदना हाइरकपा याय मपानदगी सौगतपा और पार्टिसिपेट तौद पार्टिसिपेट तौरसु फ्रंट टू द पार्टिसिपेट तौद पावर शेयर तौमिनद्रगसु मोय अदुम मोइना टेक्निकली मणिपुरी की प्रजासिंगदा उत चाइननब तौरगसु मदु वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट अखोई मदु याबंगा मोएबा मपाने सपोर्ट तौदु मोई सपोर्ट याउद्रदि मोई माइनॉरिटी नेबा मोइना टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग अमदा थमगा मणिपुर प्रजासिंगना यार ओय मणिपुर थुगाइगदौब थुगाइगेना खलेबा दुगुम्बा पार्टी दो फ्रंट अमा सेम मदु पार्टनर ओइरुबा तारगदि मणिपुर की प्रजासिंगना क्वेश्चन तौरकनी अदुना हाइदना मोइना टेक्निकली मपानदगी आउटसाइड सपोर्ट नि हाइद आउटसाइड सपोर्ट मीन्स पावर शेयर तौमिनै मरमदि मोइ सपोर्ट याउददि मोइ सरकार दुगी सर्वाइवल लैरोइदोबनिना अदा सुमाइना तौरगा तौबसी प्रजासिंगी इंटरेस्टा मणिपुरी स्टेट की इंटरेस्टा मसी अखोई एक्सेप्ट तौबा ngमोय अदा मोइना मणिपुर की प्रजासिंगदा चिंदना अमा हाइबा खोतना अमा तौबा अदा मोइगी सिगुम्बसी अखोई याबा ngमोय कुनमाथोय खक्काबा
हंदक पांगथोकिबा तरामसे सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल की वोट थीबदुदा 19 पासोई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की ओइना इम्फाल वेस्ट डीसी दा वोट थीखिबा अदुदा आरोना अरानबा खरा तौखरे हाइना पासोई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की NEIDP की मिरेप ओइकिबा सापम कुंजकेशो LSK बन मराल सिरखली लोइना अमुहन बोर्ड मसिंग थीनबा ECI अमदी CEO मणिपुर दा हाइजक्रे हाइना फोंदोक्रे ngasi tera lakrapam lekai da leba NEIDP ki office ta pangthuki ba pawmis unabamada sapam kunjake na haikibada postal ballot hana thiraba matungda EVM gi thiba hawada bani haina leiriba chanapatha adugi wangmada postal ballot thiba loidana EVM gi thiba hawkiba galonena election agent singbo postal ballot thiba loiraba tungda mapanda famduna leihalaga bot thiba yahon khidi haina phongdoki Kunjakeshwana Makatana Haikibada, Botiba round Aum Pawbada, loudspeaker da, loud Tolaga, Makatana round Mariama de Manga, Rizal, Haidokidabadu, Karimaram, Labagino Hibasu, Sento Piro Haiki. Chingnaba yabagi room chi kharapangba. Postal ballot paper ko jana lotion gadabane. Ado laibak thibadi 19 paswagi chigi ekhogi vote thibanu miche. Postal ballot paper thibagi loidringa da. EVM singe dum count of Jim Hogre. Madame Matunga, some Chignasum Lakosina, a quigi election oji, Ubiri by Yimarup, Mangilance. Masi, Magi movement, restriction P. Vita. Guideline present Piri, candidacy and their agents are entitled to be present inside the polling station and at the counting of the votes. I give Marupsi, Sang Bayaro, Chatpayaro, Nangsi, the lip, Pamdra Lake, Damni Hydra, Arogi, piece of Pamal Tame. Hawjikta phangba pawmagi matungina BJP na lusingba government ama semna bagi damakta nga sinimidang lusingba singyauna manipuri governor Nazma Heptullaha ga unakre unabaduda makoga saminagani hairiba National People's Party NPP Lok Janashakti Party gi lusingba singsu yauki hairi unabalore mamatungna governor Nazma Heptullaha undra mamatungda Union Home Minister Prakash Javadekar na anabu government asida hangang assembly constituency gi MLA oigadoriba MLA Nongthomam Birenbo Chief Minister Oregon Hainasu, Paumis Mamang the Magna, Pongtopaki Wafamama lady. Masugi Kuma Yaw Sanga Silebak Simbatuna, Harau Tayambagan and Pangtuknari, Komayasina, Patababu Afabana Joy Toba, Nami Amasong, Yening Ta, Lak de Hibadu, Takli, Manipura Sungasi, Yaw Sangi Ninisamba Pesakari Torum Pangtoki. Status ki tampaki mafam kayadagi nupanupigi holy palasangna ayup anganmadagi hauna infalgi seriously gominazi mandirda laktuna holy isai kaya saktuna gominazi bu dorson taunaki Sahi magi manung da buktang thokpa yausang kumai na lakpada lamdamasida ladiba club amadi association ni miyoi kaya cha kaya na ngasisu kangla lai famlendagi mairalo laknaki India gi sports ki powerhouse ni haina launariba lamdamasina sana khona ba pamjaba mi cha kaya na haunaru batlaidana yausang kumai asiga mari lenana laikai gi da pangthok nariba yausang sports meet ki asida tongan ba masana kaya pangthok tuna lakliba asina maram oiraga lamdamasida gi state national amasong international gi thak sanari kaya puthok na bagi yumpham ma thon mangamle ngasi yausang kumai asiga mari lenana Senglaba life on Kangla de Mairalo and never lucky music na Lambi Sinbagi Awabakaya, Mayuna Kibaluna, Manu Police Samasung traffic control na music adabo. Drug control police ki Maikeda, Awabakaya, Mayuna ki. Yausang kumai ki mapung iba sakta mama oriba yausang tabal numidangi matam da pangtok nari tabal songba ki thoramasida nauriba nupamasana pimasa kaya dagi hauraga pakang lesabi kaya na saru yadana mapung fana lekai da pangtok nari tabal songba ki thoramasi lampak ta pangtok nai adabo lampak lai tabal lekai singi wenadi lambi thatuna kumai asi pangtok nari adabo mamangai dagi sandarak pa tabal songba ki saktam dagi ahongba kenaba kaya amadi uba phanglei Mata Swaida, break Matan Lozagi, Manipura di Maling Tonga Tonga Pumps Tokliba, E. Pau Single Koi, break the Yamatan Hajarake, Impact News for Mikta Labio. Breaking Batung the Makata Pau Pizari. Manipur Ahanbo in a BJP Singba, BJP Gomelama, same Goduski Matang Danga Sinamidang, Manipur Governor Nazma Heptullaha, Unakibagi Matanga Sida, Madubul Singdun Sangluba, Union Minister Prakash Javadekar,
NPP की लुसिंग बसिंग अमसुंग लोक जनशक्ति पार्टी की लुसिंग बसिंग यावना गवर्नर उनरुब मतुंगदा यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकरना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नौथम बीरेन लुसिंगबा मणिपुर अनौबा BJP की सरकार अमा लेरगनी हाइना अखोगी पाउमीदा फोंदोरखिबगी वाफम अमा मियाम थमजरी पूरे ओगला जगह जरा चलो नया जो नेता चुने गए हैं बीरेन जी ने अपना क्लेम स्टेक किया है और इनविटेशन के लिए पत्र दिया है। सिंगजमे मथक थोक्सोम लाइका यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन YWO ग्राउंड सकंगदब सिंगना ब्लेड साइथोकलमने हाइरी थौदोक सिंगारांग नुमिदांग YWO ग्राउंड सुमांग लीला उठखिबगी ngasi ayuk sengdoknaba sit sengbada thengdarkibani hiram asigi matangda YWO gi president Haishnam Ratan hai ngarang numidang fawbada karisu tahoudraga ngasi nongalakpada yausung sports ki sengdoknaba thorang tawbada ground asi sinbathungna blade saitoknaba si angpoi thodo asida hakthengna na senaba misa takpa ngamba mioida reward oina lupa lakh ama piragani haina mana phongdoki ngarang ahi khoi nongdang pung 12 phawba akhoi field si sengdokchei lila loigra matungda nong tana tormi posi pung amagi matungda sairma mali akoina masagi tormi ban pan ka nu PC akhoi da club ta pau pibi lo ngambada club na 1 lakh 1 tet lok thok chare aduga masigi pau ji pibi ko singdo akoi aron boina tamjagani aduga akoi police aju FIR ma tokjare masidi prithvi da ju toruidaba sana bok toruidaba tabak ne so laga blade matena le laga soga madura karino mana nuai dori to praja myam gi mateng pangbi hoina kwam jaraga ai request tokjari di meira gi site gi di hairi ba miyo se lem da di thara roi le kai oiro atop de la poiro ma lem da thara ro haban hangi ba bridge na mo li le ne habas bo ai gi firek ta thamme mo Manohar Parrikar Defense Minister की फम थादो किबना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ना डिफेंस मिनिस्टर की अहेन फम पुरगनी पनबयाय गवादा BJP गवर्नमेंट सेमनबगी दमकता मनोहर पर्रिकर ना चीफ मिनिस्टर ओइगदबना डिफेंस मिनिस्टर की फम असी थादो किबनी राष्ट्रपति भवन दगी फम पावगी मतुंगिना प्राइम मिनिस्टर मदे प्रेसिडेंट ना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जेटली बो अहेनबा डिफेंस मिनिस्टर की फम असी पुनबा खंगन किबनी कांग्रेस की मकोक थोंगबा लुसिंगबा पी सितंबरमना गोवा अमसुंग मणिपुर की मिखलदा अनिसुब ताकिबा BJP ना गवर्नमेंट सेमबगी हक लेती हाइरी गोवा अमसुंग मणिपुर की मिखलदा BJP दगी कांग्रेस न सिट हेना फंगलगा BJP न गवर्नमेंट सेमगनी हाइरीबासी याफम थोक्ति हाइना हानगी फाइनेंस मिनिस्टर मदी कांग्रेस की मकोक थोंगबा लुसिंगबा पी सितंबरमना हाइरी हाइरीबा वाफम असी BJP ना मणिपुर मदी गोवादा मेजॉरिटी सिट फंगबगी सपोर्ट लेबना गवर्नमेंट सेमनगनी हाइना लाउथोकिबगा पी सितंबरमना वाफम असी थमलकिबनी Demonetization matungda saving bank singdagi sel laukthokpada thamlamba athingbadu ngasidagi komthokre February kundagi ani suba tangka ki oina account amadagi saiwala madelu palising kunmari oirambadagi lising yang khaidi hengat khraba matungda ngasi March 19 dagi sel laukthokpagi athingba punamak komthokre haribu wafamasi RBI gi deputy governor R Gandhina laukthokibani hauji sanamagi pauda All Manipur Working Journalists Union Amzuna Sindana Narangdagi Haudana Satarakiba Manipur the Lady Papami Singtaki Oiba Sahigi Sana Kunabagi Sinini Sanmanamit Asida Tongan discipline Singda Atwin Tanakre Kumalampak the Pangtokiba Nini Subanamita Nupagi 100-meter race Sangai Express ki TS Kishan gold ISTB W Kumars in the silver Pona Famgi W Romeo in the bronze Pankre Nupigi 100-meter race ISTB L Negrinana gold
Impact TV की Victoria RK na silver amasung IS TV की TS Jayalakshmi na bronze phangkre. Nupa की shot put Shanghai Express की TS Kishan na gold, IS TV की N Binoy na silver mati, IS TV की N Phillips na bronze phangkre. Nupi की shot put ISTB की Chansan na gold, Shanghai Express की Nirmala na silver, ISTB की P Kavita na bronze lokre. Nupa की discus throw da Shanghai Express की TS Kishan na gold, ISTB की NB na silver, Pona Fam की W Romeo na bronze lokre. Masana asig की Nupi की da ISTB की RK Nirmala na gold, ISTB की TS Jayalakshmi na silver madi Shanghai Express की Nirmala na bronze phangkre. Nupa की long jump da ISTB की W Kumar ji na gold, Shanghai Express की TS Kishan na silver, ISTB की BP na bronze phangkre. Nupi की long jump da Impact TV की Victoria RK na gold, ISTB की TS Jayalakshmi na silver madi ISTB की Negria na bronze phangki. Nupi की 400 meter race da Impact TV की Victoria RK na first gold, ISTB की Negria na Negrinana silver, ISTB की Jayalakshmi na bronze phangki. Loina na Nupa की volleyball की final match da Pongna Fam na ISTB bu set taramanga tarahumdoi taramanga manga da mighty ba pigre. Anisuba Kanglai Park Thang Ta Championship Lisingni Taratare ki under 16 boys ki Punaba Ama Amasung Anisuba event ki KZ Kuntrani Panda Kuraizam remixing KZ Nifunitoida Laipubam Bishal Sharma KZ Niputarukta Huidrom Mangalai Mamaite KZ Yankhaida Langpolakpam Sital Singama the under 16 girls ki KZ Kuntrani Toida के बेगेश्वरी देवी ने आहान बताकरे हाइना कंगले पाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना थादरपा सेरलोम ने खंगलकले चैंपियनशिप असिद नुपामसा हमपुनी थोय निफिमसा कुंथ्रानी थोय मदि ऑफिशियल कुंतरे पुन्ना मिय साम कुनमा थोयना सरउया की हाइना पाव सिनेमा खतारी हौजी अरोइबदा मरुबा पावमन पिजरी नोंथोमम बिरेन बीजेपी लेजिस्लेटिव विंग लुसिंग ओइना खनखिबगलेना चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट ओइना लाउथोख्रे Okram Ibobi Chief Minister की फम दगी रिजाइन तौरगनी अनब कांग्रेस गवर्नमेंट सेम लगनी हाइना क्लेम तौरकी अमसुंग मिखल की बोट मसिंग थीबदा आरोन आरान तौरी हाइना पासोई की NEIDP की मेरे सापम जकेश्वर मनोज